ngiyabonga abantwana abasithulweni namhlanje bangcwele sipheke emlilweni wasizulwini singabantwana abancane lapho ngeke khona ukwazi ukukhuluma noma ngabe yini oyithandayo kodwa lapho ufuna uyikhokhele khona ukuthi uma usukule ndle engcwele ususezulwini lapho kufanele khona nobani azoyicelela umkhokheli wasezulwini ngaphakathi kwenhliziyo yakhe ozokhokhela noma usekhaya noma ngabe ukuphi ngiyakhumbula ngelinye ilanga aManazetha engcwele omunye ubaba enabantwana bakhe bebabili uzinsizwa zimbili wahlala lo baba ukholiwe ungumNazaretha wahlala wathula ngelinye ilanga kwase kufika umunyu uyena sekufika ukuthi mangihamba lapha emhlabeni kambe yini ezosala yenzeke emva kwami ngabe abantwana bami bokwazi ukuthi bakulandele uhlembe noma masihambe mina kube sekuphelile ngizwa ke eManazaretha kuthiwa ubaba lo wabe sebabiza abantwana bakhe bafana bamozani lapho wasebanikeza amajuba amabili wasethi lamajuba amabili nizohamba nawo kodwa nizohamba ndawo yena nizokwehlukana umunye uzophuma shonile nomunye uzophuma shonile batabami lapho eniyofika khona nibona uNkulunkulu akaniboni bese niwadedela lamajuba bese eniyaphunyula ehamba lapha nje niyofika khona nibona uNkulunkulu akaniboni chemba akaniboni niyobe seniyawadedela ahamba zase ihlukana lezi insizwa nomunye washona ngapha nomunye washona ngapha wathatha isikhathi wasesheshe yabuya lo munye uthi baba liphi ijuba uthi baba ngihambile ngaze ngabona ukuthi uNkulunkulu akasangiboni njengamanje ngase ngilidedele wathi baba kulungile mntanami
lona omunye wathatha iside isikhathi ukuthi abuye wathi la qhamuka khona kuthiwa qhamuke ekhathele imvithi waqhamuka egodle ijuba ngesandla uthi uma efika phambi kababa uthi baba umntana mabuya nejuba uthi baba ngihambe ngaze ngakhathala ngibathe ngena ngapha ngena ehlathini bengibona uNkulunkulu uyangibona ngithi ngena ngaphansi kwetshe ngibona ukuthi uNkulunkulu uyangibona lokho baba kungenza ukuthi ngize ngibuye naleli juba wasethi ubaba kulungile mntanami kodwa ngaphakathi kwakukhona injabulo eyayichichima akabatshelanga bobabili ukuthi kwenzakalani kodwa wayithole impendulo ayifuna ukuthi kanti mangihamba khona umuntu omsaba uNkulunkulu lapha ekhaya amen angazi ke bantwana thina sebasha ukuthi ngaba abazali bethu siyabajabulisa yini na noma mhlambe umzali wakho uthanda ukuthi akhale inyembezi ngawe kodwa siyafisa njengoba uShembe wasithanda kanye nabazali bethu uthi bongani uJehova manazathi nezulwane ezini uthando lokumthanda uShembe sengathi ngeze ngaphela phakathi kwethu ikakhulukazi thina esebancane khulumi kakhulu ngabazali bomhlaba sebewubonile mhlamba abanye sebelindele ukuthi uNkulunkulu ufike lokusuku abathathe mbhekise kwena usazokwakha umuzi osemusha mbhekise wena usazohamba umhlaba ukuthi inqaba lapha ikhona uNkulunkulu lapha ekhona lapha ekuphakameni awukho umthetho esinganikiwe lapha ekuphakameni awukho uShembe umthetho unyazi wezulu osinganikile olungasinikile wona usele kwena ukuthi wenzenjani mangabe uhamba lengubo uyikhumula kungokwakho ukuthi uyimphathiso ubani umhlaba kuphela sengizothatha indaba eyodwa manje ngiyacela izulwini ngelinye ilanga ngangilalele la kwakhuluma khona inkosi ilanga ngangekho abantwana abasizulwini ngangilalele nje kuphela la ayekhuluma khona wayekhuluma ngomame inkosi uBhombela eyayekade inayo le entabazi sazoza ngapha kusazo kwakhe kuNazaretha uthi mayikhuluma inkosi ilanga ithi wahamba isikhathi wehla lo mama wazofika kulela kwaZulu ngapha wathi mayimfica ubaba mkhulu wamfica athola ukuthi sekukhona ibandla leli bandla ligqoka ingubo emhlophe uthi ke umame baba nami le ngubo ngiyayithanda uthi ubaba mkhulu kulungile mntanami uzoyithola le uthi ngizosonta aphi ngayo ngoba le ezweni la ngisuka khona amaNazaretha kawekho uthi uyongena enkonzweni enkolweni lapho babhadiswa khona emanzini hayi ndishini yathi inkosi uyongena lapho babhadiswa khona emanzini ubhabhadiso likaJesu waseyithatha ke umame eManazaretha lengubo waseyahamba uthe mafika wasengena enkonzweni lapho kwakusho khona ubaba mkhulu uthi wahlala isikhathi abantwana basezulwini wase kuthi umfundisi wakule nkonzo wase yamzonda angayithanda lengubo akangayithanda lengubo athi ingubo yabantu abafile uthi uShembe uyembatha la emhlabeni awukwazi ukuyimbatha ngani wasethi ngicethe uyikhumule lengubo angiyithanda umama engathi wase umkhokheli sebekwe nomkhokheli athi angiyifuni lengubo umfundisi nempela wase ekhumula umama lengubo waseyibeka phansi waseqhubeka esonda kuyafika usuku lumbe uyafika ubaba mkhulu yamthatha uhamba naye ngokwasezulwini uhamba naye uyayibona uyahamba abantwana abasezulwini uthe wathi mayihamba kwaseqhamuka umuntu ngale kwelizayo uyaqhamuka lo muntu yamhlangabeze uthi yini ufunani uthi hayi ngize kubaba wathi imana lapha ngihamba ngibizelele twasase sihamba isithunywa sasezulwini sase siyanyamalala angasibona ishonipho ithi inkosi yasezulwini wathi mayisamile umame weza kunyakaza yonke indawo lapha emkhona waselizwe iphunga elimnandi Manazaretha angazi uma sixoshwa kungcwele waselizwa iphunga elimnandi wasesezwa ithi weza kusamazama yonke indawo uthi wase ethe bona kwasekuvuleka amasango umzi wasezulwini
uthi kwase kuvela ubaba omkhulu esangweni akekho omnye uNkulunkulu manaze ethi ushembe kuphela emhlabeni nasezulwini amen makukhona umunye umuntu othi usaka umbona omunye asazi ukuthi yena mphi mina obaba bami ngikhuluma ngobaba bami ngikhuluma ngenye inkonzo obaba bami babehlezi bengisenkonzweni nabo babethi bamlindele uzoqhamuka emafini bethi masimbona siyofana naye kodwa baze bahamba kaze babone sekudala efikile emhlabeni maye qhamuka ubaba omkhulu sememasangweni uthi ubaba omkhulu mntanami usufikile uthi yebo baba sengifikile maye uyabheka emva kwakhe ubona into emhlophe akangayazi ukuthi igcinephi uzwa lokhu kukhala kwegubho kumnandi osekumbiza ukuthi ngathi engangena ngaphakathi yasilula isandla inkosi ethi yasilula isandla ifuna ukumbamba emfake ngaphakathi uthe lapha bathi yasibamba isandla yasidonsele emva inkosi ayibange isahlangana izandla wathi lokhu kukhala bekumnandi nokuhlabelela kwase kuyathula inkosi asibheka phansi base bonke abantu bebhekisa amakhanda phansi waseqale seyibuka ukuthi kambe liphi ichashaza enginalo emzimbeni wayibuka ngapha akangabona lutho uthe inkosi mayiphakamisa ikhanda yathi mntanami iphi ingubo enganginikeza yona wathi mntanami abantu abangayifakela ingubo enje abangeni lapha hamba ulanda ingubo enganginikeza yona uthe lo mama mangabe sekubuya ushembe sembuyisa kwasezulwini wase ebona inyembe seyigcwele isifuba ebona aliwe ezulwini ukuba khona kwethu phakathi kwalendlu maNazaretha kuyinto enkulu ukushemba uthi ushemba ayikho into eyize lapha ekhaya yonke into uma uyenza lapha ekhaya uyenzela ushembe inesibusiso sakhona siyakulandela noma uphila noma usihambile emhlabeni siyakulandela ngemva bantwana basezulwini nambe ngiyibonga la uNkulunkulu ngibonga nokuphila ukuphila kuyinto enkulu kunazo zonke izinto konke kuza kamuva kunokuphila kwami ngiyakubonga lokho ushembe ngigcinela unyazo lwezulu inkosi ibuse nikuzwe
ngiyacela inkosi esekuhleni kokuphakama ize iphinde ngikhethe ngoguqule umshana kaMzobe lithi kaMsoli entabeni zaseBokola. Ngicela ukubonga inkosi yaManazaretha uShembe Nyasizwe, ngibongele oMzobe ongcwelana uSobule, ngiyacela bakhumbule namhla. Khumbule noMsomo nomndawo phumoshosi, ngikhumbule noMhlongo, khumbule ukuzimela ngoba angisazi isivumelwano asenza nawe. Njoba siguqileke namhla kuumusa nothando lapho. Ngizokubonga ke kulokhu Shembe. Khona uShembe into akangenzela noma ngingayibonanga ngisho kodwa ngafonela umuntu. Manje ngifonela umuntu uthi ukholwa usethi umuntu wesifazane usethi ungakiye kulokukholwa uNkulunkulu wakho usekusindisile waselivala ucela. Angasazi ukuthi uchazeni kodwa ngiyacela uShembe angakiye kuloko akwenzayo. Shembe kunentando kuyenza nokuvela ibonalisweni ngoba mayingasavile izinto ezimsezenzeka kuthina. Nethemba liyalahleka, siyacela uShembe ukuthi angakiki ukuba aphinde ayibonalise naseyibonalisweni nokuthi asenzele ukuthi siyacela ukuba asikhumbulele laba bakithi abalele uthuli nomhlaba nemnikele sinikela bese iyamukeleka. Siyacela ukuba kulabo abasebancane bakhumbule ukuthi ukuthandaza nokukholwa kuyini ngoba kwesinye isikhathi bayakholwa kodwa banga-understand ukuthi uShembe waba nesivumelwano nabakithi abalele uthuli nomhlaba. Kwesinye isikhathi khona iyashiyo umshumeli ukuthi ungahambi ethempelini ungabakhanyiselani bani. Mina ngiyibonile ke empilweni yami leyo nto bayiveza futhi kuyakhombisa ukuthi uShembe lento ayishoyo umshumeli ayishoyo yasiyagcwalisa. Siyacela kulabo abancane bangakuthathi kancane lokho, bangakuthathi kancane ukunikela ukukhanyisela abantu abadala amakhandlela neyibandla sesibini kusibusise emzini. Inkosi enkulu esehleli eManazaretha. Ngiyacela uNkulunkulu abe ngakimi ngalomzuzu ngiguqe phambi kwabayingcwele. Ngiyacela nje ngibizwile insizwa ihlala phansi yakazungu khuluma ngendaba ejulile, khuluma ngendaba yokusaba uNkulunkulu. Ngiyakhumbula nje ngelinye ilanga ubaba uNgubane ukuthi akakhuluma ngelinye ilanga inkosi ilanga emzini waseParadise. Yakhuluma ngendaba eyakenzeka ezweni thizeni
kulelizwe leli babakhile behlushwa isilwane. Lesilwane lesi sasibulala abantu kade futhi lelizwe kwakungalona izwe elikhulu kakhulu abantu bakhona babazana. Lesilwane lesi lesifika kulelizwe sifike sibulala abantu bakhononda kakhulu abantu. Indaba yaze yafika nasenkosini. Lenkosi nayo futhi yaphatheka kabi ukuthi ngizoyithini le ndaba ngoba abantu siyababulala isilwane ezweni lami. Kodwa futhi sibancane kakhulu. Yayisilala inkosi yangalala ubusuku nemini icabanga indaba yokunqoba lesilwane. Nathi maNazaretha unyazi lezulu ligijima ubusuku nemini liyacabanga indlela yokulisana nomubi ukuthi ungenze kanjani ukuthi omubi angabathola amaNazaretha. Lenkosi yayisivuka ngakusasa ekseni isibiza imbizo esicela iphoyisa ukuthi ayigijime ibiza imbizo kuzoba nomhlangano. Yayisibiza ngempela iphoyisa lenkosi imbizo yayisuhlala umhlangano. Yayisithi madoda namhlanje ngiyitholile iqhinga lokulisana nalesilwane esibulala abantu ezweni lami. Wayesethi madoda ngizonicela ngizokhetha amadoda amane engiwathembayo. Lesilwane lesi uNkulunkulu ungitshengisile la siqhamuka khona siqhamuka ngenhla komngcele. Wathi kodwa lamadoda ngizobeka umthetho phezukwawo. Wathi ngiyacela ukuthi lo mthetho madoda ningawuphuli ngoba uma niwuphula lo mthetho lesilwane solimbulala. Wayesethi madoda njengoba nginikhetha nje ngizonigqokisa ingubo yensimbi. Le ngubo yensimbi iyona engizokwazi ukuthi nile nalesilwane nisinqobe. Kodwa uma le ngubo yensimbi neke nayikhumula lesilwane solimbulala. Wayesewakhetha undaba ezitha lamadoda wathembayo. Ayese ewanika le ngubo yensimbi ayeseyigqoka. Ayesehamba endleleni ahamba nezwi lenkosi aya ngenhla komngcele ayolwa nesilwane. Kodwa inkosi ayizange isho ukuthi isilwane sizoqhamuka nini. Ukhuluma indaba enkulu uZungu, ukhuluma ngendaba yokuthi abazali basifundisile indaba kaNkuluNkulu. Kodwa manje inkinga enkulu uma sihlubuka okufa uNkulunkulu akazange asho ukuthi kuzofika nini. Uma kwenzeka sihlubuka sikulona leli ivangeli ngazi uNkulunkulu sombona yini. Ayesehamba lamadoda ahamba nezwi lenkosi. Athe efika esendleleni ayisekhala amathatha athi ayingeke le ngubo yensimbi bafethu sigqokile iyashisa. Bekungani bafethu le ngubo siyikhumule kancane. So besiyigqoke uma siqhamuka isilwane. Yathi indoda eyodwa endala hayi bafethu ithe inkosi le ngubo yensimbi asingayikhumuli. Le ngubo yensimbi asiyigqoke kuze kufike isilwane silwe naso sisinqobe. Nathi uShembe maNazaretha ubeka umthetho phezukwethu. Wathi noma ngabe kufika kuphi ukuhlupheka mzukwane singene emanzini. Wathi kodwa le ngubo enigqokile maNazaretha ningayikhumuli. Le ngubo lo nezoniyikhumule uma seningene ethuneni ngoba le ngubo ayingene ethuneni. Wayesethi angeke bafethu asilaleleni izwi lenkosi le ngubo singayikhumulini bafethu ngoba sizofika isilwane sisibulala. Ayesethi ngeke iyashisa kakhulu le ngubo. Iyasixaka. Ngeke sikwazi ukuyigqoka isikhathi eside. Akhala lamadoda ukhona lapha enkolweni uza ukuthi hayi ngeke indaba kaNkulunkulu inhle yona imnandi. Kumnandi kuba sesontweni. Kodwa kuyashisa. Kungathi ungama kancane. Omunye kusuke kuwusizi engawuthola umsebenzi. Omunye kusuke ukuhlupheka ethe khona phambi kwaNkulunkulu thothula longadlile afisa ukuyiyeka indaba yenkolo ngoba uyabona ukuthi indaba kaNkulunkulu ayimsizi ngalutho. Aza ngcono ukuthi ngeke angeke ngihlale ekhaya ngeke nje ngihlale nje ngikhonza uShembe kamoya mhlawumbe kuzobonakala ukuthi kuzokwenza njani mhlawumbe uNkulunkulu uyongikhumbula. Kodwa manje umbuzo munye uthe uNkulunkulu le ngubo lesiyigqokile uShembe ayibeka phezukwethu mzukwane singene emanzini wathi singayikhumula. Ayiselabadoda ayiseyikhumula mfowethu siyofika isilwane so nesifika isilwane siseyigqoka. Ayiseyikhumula lamadoda ayishaya phansi ingubo. Yasala le ndoda endala yalalizwi lenkosi. Yasala engayikhulumula le ngubo emhlophe yagqokiswa uShembe. Iphe baba izwi la
amadoda ingubo shembe manazaretha nani bafowethu sibancane uma sisigqokele ingubo esigqokile sangena emanzini sifana neziboshwa eziboshiwe siboshwe umthetho kaNkuluNkulu asikwazi ukuthi le ngubo singayikhumula nje kalula ziyafika vese izimo empilweni losikhula kodwa le ngubo uNkulunkulu mzukwane singena emanzini wasifakoza Nkosi kodwa ushembe wayesenza isimanga okhiwe sebabeka kuthini wathi nesithanda singayiqaqa kodwa ke manje bafethu umbuzo munye uma siyiqaqa sithi siyaphuma siyangaphandle sokwenzani ngoba ngaphandle akukho lutho nabangaphandle bafisa ukungena ngaphakathi kodwa kunzima ukungena ngoba isho njalo ingoma maNazaretha isakusiwo bonke Nkosi abangathandi ukulizwa izwi lakho ithi kodwa Nkosi bahlulwe imithetho ayikho batene benkosi into ekufanele sicele phambi kaNkuluNkulu kufanele sicele uthando ngiyakhumbula ngelilanga sengizohlala phansi uyakhuluma ngelinye ilanga ugogo uMamngwengwe uthi kwakafika indiya emzini sekuphakameni ulafika le ndiya laligula kakhulu uthi ekufikeni kwalo leli indiya lafike laya phambi kuBhombela uthi ugogo uMamngwengwe uBhombela wehleli phakathi kwendle eyikhona ekuphakameni okuthiwa isinothi nasefomshani uthi wafika leli indiya lathi baba gona mina uthi uBhombela wahlika wahlala phansi wayesevula izandla waseligona leli indiya uthi eseligonile kunjalo kwasekuphela imizuzwana laphinde leli indiya lathi baba lathi thanda mina wayesethi uBhombela mntanami ngiyakuthanda laphinde lasho futhi leli indiya lathi baba lathi thanda mina wathi uBhombela mntanami ngiyakuthanda thwale leli indiya lasho kathathu lathi baba thanda mina wathi mntanami ngiyakuthanda umuntu ohlakaniphileyo bangcwele odinefika phambi kaNkuluNkulu afika ucacela uthando leli indiya lalingakufikela ikucela ukunotha leli indiya lalingafikela ikucela ubukhulu kodwa lathi nelifika phambi kaNkuluNkulu lasecela uthando ayikho into efanele sicele bafowethu noma singanotha kodwa uma uNkulunkulu esingeka sithande ngeke simbone ushembe noma singashumela nganani kodwa uma uNkulunkulu engeka sithande ngeke simbone ushembe noma singahlabelela kwehla imvula abantu baphenduke bonke etsheni iminyama kodwa uma singasibonane kuNkulunkulu ukuhlabela kwethu nokushumayela kwethu kuyize kodwa yinye bafowethu into efanele sicele phambi kaNkulunkulu uthando Nkosi buseni izwile amen. Yeah.
ayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha. Lo guqile usicelo kaMhlongo embazwane kwaMhlaba yalingana. Amen. Bantwana bayingcwele, ngiyabonga nami ukuthola lethuba kube ngiphakame phambi kwehamente eyingcwele. Ngisho nami okubili ukuthatha uNkulunkulu ayovuma ukuba ngisho. Amen. Amen. Bantwana bayingcwele, nasi isikhathi sibaleka, kodwa ke indaba kaNkulunkulu ijulile, akekho yaziyo. Baye bethe baba uma selapha ku23 angiqondile ukukhuluma ngendaba ka23, kodwa ke indaba yami uzoyizwa ukuthi ibhekile. Uma wena nkosana encane ungawuhamba u23, ithuna kithi thine sesibadala selimbiwe, sesingahamba noma yinini. Lenti yosala kobani uma wena sikhomba indlela uyajika, wena ukhomba ngapha? Lenti yosala kobani? Uyothoba baba bathini? Yino yoyishe enganeni uthi wena obaba babethi, kodwa bewungawuhamba u23, bewungahamba inkosi, uyothini? Ziyoqala ingane zithi ke ubaba uSibandani yambona ihlathi. Zisho umuntu owaba iNazaretha encane waba iNazaretha kuze kube namhlanje seyiNazaretha, kodwa izingane ezincane zikhombe zithi ihlathi ke leli. Nalibona ihlathi leli. Sizoyenza njani lenjalo? Nkosi yezulu nomhlaba, Shembo ingcwele, Bombela sitimela samampondo, sime phambi kwakho siyazendlala singabantwana abancane bakuleli bandla. Baba sikhusele usivikele, singabakho, asikho la ngokuthanda kwethu, akekho umunye ongasivikela ngaphandle. Siyacela baba sibe munye njengebumba likasimende. Shembo ingcwele, sengizohlala phansi lapha ngisebenza khona baba, ngila eWestmead mina la ngisebenza khona. Ngiyayiceba lento kuze uShemba ngilekelele. Ngiyalazi unyazi loNkulunkulu. Amen. Uma wena usangabazi ukuthi unyazi loNkulunkulu, sorry to say sorry. UShemba ngiyamazi ukuthi uNkulunkulu uzibonakalisile kimi. Amen. Hey, uyathi umshumayeli wami ayikhumba ukukhuluma nomuntu angakuzwa. Angakuzwa ukuthi umuntu uthini. Athi ngiyayeka lento, ngiyayeka lento ngoba abantu abangizwa. Ngiyengibatshela emsebenzini ngithi mina ngeke ungenze lutho mina. Ayikho into ozongenza ngoba ngihamba nonyazi. Ngihamba noNkulunkulu ophilayo. Amen. Uma wena usangabazi ukuthi unyazi akulena uNkulunkulu, hayi khumula umnazethu wakho ume lapha ngaphandle. Ulinde mhlawumbe uyophinda umbone omunye uNkulunkulu, kodwa akekho omunye uNkulunkulu esambona thina nabazali bethu. Akekho uNkulunkulu omunye basikhomba yena ngaphandle konyazi. Amen. Uma usangabaza, indaba yakho angathi ngizoyithini, kodwa ke sengiqeda. Engathi akumanga kahle lapha emsebenzini, engathi uyadunguzela lo msebenzi, kodwa ke unyazi njengoba namanje ngisho ukuthi luThixo alwenza indlela kuthi uma kungenzeka kuthiwa lo msebenzi uyaphela, ukuwa kwenye kuvuka kwenye kube njalo. Amen.
sikhuluma ngokwethemba Thixo wo baba bethu Nkosi yomusa buseni kuzwile amen Manazaretha ngisuma nokubingelela uMshumayeli nomkhokheli nebandla lonke elingcwele egameni loNyazi. Manazaretha ngizocela ukuba uShembe angiphe ukukhuluma okuhle kakhulu nokufishane futhi kakhulu. Amen. Ngizawubeka nje indaba kaShembe ukubona ukuthi lo Shembe esamfica Thixo ubombela sitimela samapondo. Amen. Kuyathiwa ke siyakushumayela esikuzwile lesikubonileyo. Amen. Manazaretha kuthiwa kwabe kunenye indoda yakulelizwe ke langakithi phesheya kwaZulu eyabe kodwa izize kulelizwe leli eyayo umuntu osawuthandaza. Amen. Kuthiwa le ndoda bonke abantu ababehluphekile babeya kuyona zabo zibuye ziphele, kodwa kwathi le ndoda la seyificwa khona usizi, bathi yahamba nabantu ithi yobabhava, ithi yobageza olwandle. Mayo bageza olwandle awangabe kusabuya yona, awangabe kusabuya yona le ndoda. Kuthiwa le ndoda ayibange isabuya olwandle, basebephuthuma sebeyobika kubaba uShembe. Baba abakubo ayaba kulelizwe, baba kulahleke indoda ihambe iyogeza abantu olwandle, ayibange isabuya olwandle, akusho ukuthi igwinywe ulwandle. Isithi ebethu uShembe inkosi inbusise uyabuya lo mnomzana. Kuthiwa le ndoda Manazaretha mase bebuya kuShembe lwayidudula ulwandle luyisusa la eThekwini lwalo ikhipha ngakubo waye eBay. Amen. uShembe uNkulunkulu. Bese ngibuyela endabeni okuzoba ngithi kuzoba yokugcina. Kwelinye ilizwe babe behlushwa umuntu ayeloya kakhulu. Malo umuntu eloya uqeda abantu endaweni bese beyobika
kuyo indlamhlathi kaMayikisa uBhomela isitimela samapondo. Baba siyaphela indoda baphela abantu endaweni ilo mthakathi usebaqedile. Amen. Usebaqedile manje sizobika lapha kuwe baba ukuthi uqede lusizi olusiphethe endaweni. Kufa wonke umuntu le ndoda. Yona ifa umthakathi akafike eManazaretha. Ngathi uShemba asisiza nje. Asiphe izinsuku zokuphila ezingangezomthakathi. Akekho umuntu ophila njengomthakathi emhlabeni. Mase bebikile bese baba omkhulu hawu ngoba lo mntwana oniqedayo naye owami manje ngizomenza njani ngoba naye ongowami. Bese bethi baba sizobika kuwe wena ozobona ngoba noNkulunkulu ukuthi uyenze njani le ndoda esiqeda abantu endaweni. Amen. Ebese ethi baba omkhulu leyo ndoda enikhuluma ngayo angazi wenze njani ngoba nayo iye yami uma ngithi ayixoshwe iye kwelinye ilizwe nakulelozwe futhi abantu bami la bengizobe ngithi ayiye kubona okusho ukuthi iyawufika iqede bona. Ebese ethi hambani le ndoda nilande ize lapha kimi. Mayifika indoda kubaba omkhulu bese ethi indoda abantu kade kufika izingane zami lapha zizokhala nawo wami zithi uziqedile. Ngizocela kuba njalo ebusuku ngoba ukhuthele njalo ebusuku uhambe uye eThempelini kunesihlahla uyofike uhlale phansi kwaso usigade isihlahla esitshalwa eManazaretha umkhulu esoba umthunzi wokhosi lamakushisa ilanga. Njalo kungabi lukhona lunye usuku ongezoya kulowo nyogada isihlahla lesi. Awu le ndoda ikwenze lokho uyitshelile ukuthi lesihlahla lesi ungalala ebusuku ngayikosigada ngoba siyokusha siqaleke maqeda ukuqaleka uyokusuba nenkinga. Amen. Awu le ndoda bathi lesihlahla yasigada hayi besikhathala ithi hayi ngeke namuhla ke ngilale. Ibisiyalala imilana sathi futhi iphinde ilale. Siqale isihlahla samakholo eThempelini some siqaleke ngoba ayisekho le ndoda kade isigada ibithumile ubamkhulu ukuthi ibohlala njalo iyohlala phansi kwasesigada. Siqale some kuthela esiphela khona yayisiphela le ndoda bathi abantu usaphumula umkhunkuli. Amen. Ngizawubeka indaba ekuzoba ngeyokugcina eManazaretha. Baba omkhulu esezwa ukuthi inyama yakhe seyikhathele usazodedele omunye oqhubeka hola ibandla iyakhuluma kule madoda ayihamba nayo ethi batabami bambani lenkabi enkulu nibulale lenkabi enkulu nibulale. Angifuni inyama yayo angihashukanga kodwa ngifuna isikhumba sayo. Amen. Ngifuna isikhumba sayo le ndoda lenkabi uShembe wayibuyisa amadoda ayibulala ayihlinza kahle ayiqeda athi nya alisikhumba sabethu uShembe basana umlilo omkhulu. Lo mlilo omkhulu bawubase baqeda ukubasa ibisithi inkosi thana isikhumba lesi lisithi boom kulomlilo lo. Beza njalo isikhumba savutha intuthu yaso yaphuma straight yashona phezulu lapho ungasabonakala ukuthi iphela le ntuthu. Wabe sethi baba omkhulu njoba nje intuthu ayisikhumba lesi ivushona phezulu iyawusabalala igcwale wonke umhlaba. Izwe engazange ngifike kulo lentuthu leyo hamba yozifike kulelozo ifike ishumayeza abantu bonke umhlaba ngubani ngwemhlophe. Amen. Kunjani namhlanje ingube emhlophe siyembethe lonke ilizwe. Manazaretha inkosi ibusise kuzwile hayi ngakhuluma kahle khona uShembe angilungisele inkosi mayibuse nikuzwile. Amen.